kokamal we kokamal telwanga chagu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane enen mala kenyam biya kamal ka nur online tv ka jan gwasme bana roch bana jaling roja bana link jan gwasme shetanya nena kwara spele mayo ne dr yek machatin zurgon chala do lere ko benedi altin chuchre kemni re winitin content refugee ticketin re rol East Africa Ethiopia Uganda shumene widen kokien tin chuch South Sudan nisntin chala do bakalo chre wika South Sudan bana jelinga lere makel mi jiram jidid go rejin be subscribe ke bi janyak kanitin kokien tin content nogono de lere de kan kalinga tung internas bana ji shulin kel en lere me ke roja dana chalat Shara shi Dr. Yang Machata in Zurgon chejala no banas di altin tere kamni bakalo chere wika South Sudan shala no be kalore wicha ka South Sudan kan kwingweni ki kwinkware kan na ben gwaste ko chala do ba kwingweni ba jalat ka jaron kina daro wi jandaro don wan shala do ejene shata ni karon kina daro wi wal badak eno banas dial teji pot ka kwi kore che tokre wika South Sudan bakalo wich an kore che toka na karon kina daro wi wal jok chala do bakalo chere wich shi Dr. Yang Machata in Zurgon chejala rajamo chala no shine ngaje no shuch gat kana mane gana lungre kemni tin terol Ethiopia tin terol Kenya ke tin terol Uganda Munyus no Canadiality ti shuti bakalo chere wika South Sudan angot ken kwingweni ki kwinkware kana ne ben bakalo jok chajalat Dr. Yang Machata in Zurgon Ramadan en la kuer SPL mayo ci Dr. Yang Machar jaladno kapai en jandaru dong wandian bane dial tin tetet ka UN bakalo chere wika South Sudan en ramatere wika kimene tetka UN re winten content kamnetin tente South Sudan ninten ci Dr. Yang Machata in Zurgon jaladno bakalo jok re wika South Sudan shawraja molat en Dr. Yang Machata in Zurgon kwara rewde re wich ka South Sudan ka jan kwaren chung roda karon kina daru wi jandaru dong wanen beben ko dere chong ala kwaren yamba re wi ka South Sudan chala do en kwen gwin mandana balat re run kina daru jandaru dong wan chala do balat ka pai wero singna malat jen wo dong chaje de lat ka kwi ko gorjen wo de te dialen content dak de kon laslet chit kamen kan unify force KDJ change ko bene dial ba ka yen rewi ka South Sudan kana laslet ka kwi ko telemet talat ka jelet ka je namo chala do kel mi gam antama rei kuma ka South Sudan ka kwi ko ngwen men de lat karon kin daru wi jandaro dum wan chanyo lat bano makane kon la refugee makan ka kon lo tre wi ka South Sudan tela duop mi de ko ngwen de jelat ka je ko kanal dial konte ka kamne kanetin kontin gorgono ba jodien ba jeling buko kwer nokane bukana kula kwanyere wika South Sudan cha gono no bela tek rek mabutwok re runtin be cha goro bene dial kon atila jiwch berame jode be jetop ka kwende ka kwera ndana noka cha raja mo cha je kwingpin ci Dr. Yang Machata in Zurgon che kula do ne kene dial kon tinte doare ke tinte ka kamne ba ka loire wich ka South Sudan ko ba ko ngin ba je lat kenu kajen gwasa me chu kere winden ko ken chit kemen Ethiopia ko Ethiopia te ko randa ma kajen gwasa me chu ne kontila refugee re kamnen wini chu ka tela do ka payen jendaru dum wandien bane toto ba ga loch re wi ka South Sudan che jalat and Dr. Yang Machata in Zurgon kente diale ko ne cha tan karon kin daru wal badak kajen gwasa dan tela do ba kan dial kon laslet ba ko ngwene ba je ko lalat mekan ka kono gwasde kelo de men gore jaga ja tel ko ngwene ba laslet cha jalat Dr. Yang Machata in Zurgon re wi ka South Sudan kajen gwasa me jen gwada dan de kon chongten mi jirama jidit ke inshallah ma gore jen bi nyane ko ken ko no konen en go de ler dial kon lat kon ke de kana we gonten kon gor kon ke de ke linkten gore jen bi subscribe ke bi jenwa ko bi ler ti bi kula lingi gon dialen kontin sha ler ti jidini sha kan non ke ya kajen channel Nur Online TV gore jen bi je share ke ko ken ke bi nyane ko ken bi atagamal bye bye Chug chut
lum kokamal we kokamal Telonga chagu cho jal garamam mam telgunga telepiu Gelto chadak pa kon ramamane